салом алейкум салом бачаҳои азиз, тамошобино, ҳаводоро, мухлисо, зинда боше ки тамошо мекунед, поддержка мекунед. Машғулият дар зимистон гуфтем. Зимистон азбаски дар ноҳияҳои тобеи марказ, бахусус дар ноҳияи Сангбор, тавилдараи пешина, тавилдараи собиқ қариб ки 6 моҳ давом мекунад. Фақат ҳамин соли 2017-18 ки барф камтар зад, тарма ҳам ҳатто наомад. хушбахтона ки зимистони 6 моҳа набуд, зимистон камтар буд. ҳоло ҳам барф борида истодааст, лекин моҳи март, 14 мартай барф 2 рӯз шид барф зада истодааст. барфи тар қариб 1 ваҷа барф зад. дар тобистон чӣ хеле ки диде, алаф ҷамъ кардем, каҳ ҷамъ кардем, ба мошино овардем, бурдем, барои зимистон захира кардем. каҳ алафи захираи кардагӣ ана ҳаминай. зимистон бошад, вақте ки барф зад, чорвоҳо чӣ хеле ки мо мегем ҳелбанд, яъне ки маҳкам шудан, алафи берунан нест барои хӯрдан. ҳамин алафи ҷамъ кардагиро мо майда карда ба чорвоҳо метиҳем. ба воситаи ҷоду майда мекунем. бисёртар ҳамне қариб ҳамаи хоҷагиҳо ҷоду доранд. ба ҷоду каҳ майда мекунанд. барои чорвои майда, барои мол майдатар, яъне 2-3-4 сантиметр, 5 сантиметр, барои гов 6-7 сантиметр, 8 сантиметр майда мекунем. чӣ хеле ки мебинед, юған ай байнаш биромад, алов мешава. барои алов тинҷай каҳа майда мекунем. ана ҳамин хеле ки мебинед, майда мекунем, ба гов мола метиҳем. пеш аз майда кардан бандӣ мегем, бандии каҳ. банде ки дарзаи каҳ мебандем. банди каҳ мекушоем, якҷо ҳамин кашол мекунем. барои соли дигар ҳам корумада ино ҷамъ мекунӣ, мемонӣ. ҳар як хоҷагӣ меона барои зимистон 1500 зиёдтар дарза ҷамъ мекунанд. 1,5, 2, 3 ҳазор, ҳаст 4 ҳазор ҷамъ мекунанд. 4 ҳазор дарза барои 2 ҳазор дарзара банди, яъне банди пресс мегем, банди сафед, дар корай 3,500 метр. 3,500 метр агар дар трозу бикаши, мумкин ягон 70-80 кило буброя. ай 50 кило ҳам буброя. 1 килош дар ҷоҳои мо 25 сомония. дар гузаштем тарафи ҷоду гуфта, ана ҳамира дар назар дорем. ҳамин дастгоҳи каҳ майдакан, ҳамира ҷоду меган. ҳар як хоҷагӣ ҷоду дорад. ҷоду чанд хел мешава. ҷодуи ростак мешава, ҷодуи каҷ мешава. ҷодуи мо ҷодуи ростакай. тез мекунӣ, дар алафам кин мешава. барои ҳамин тез мекунем, меёрем майда мекунем. ин ҷоду ба фикрам ягон 30 сола ҳастай. 30 сол шуд хизмат дора. аз рисори мошини боркаш соз кардагӣ. ана ҳамин хел майда мекунем. ба ғайри ана ҳамин хел нигоҳ кунед, ира круш меган. круша ҳамин хеле ки отала мехӯрем, хел мебара. ба ғайри бандӣ боз сим кор мефармоем. аз сим қадӣ мебандем, фақат банди пресс не. ҳамин каҳи ҷамъ кардагӣ соли гузашта, соли 2017 ҷамъ кардем. соли зимистони 2017-18 барои чорвоҳо дода истем. дар байни алафҳо қариб ягон 100 намуд алаф ҳаст ки мумкин
نیمش نامش ندونیم. این یوغان ای گفتیم. یوغان اینا را در وقتی دراب نپرتوفتیم در کار میشه برای آلو گفته. برای آلو تینجای بخاطر ایرا نمیخرن ایرا یوشو میکنن، یعنی ات خودی گو مولا مو یوشو میگیم. یوشو کرده میپرتوان، بعد بخوندهش میگیری در تنور در پیچکه در دیگر جا آلو میکنی. ایشم به مصرف، یعنی این درزا سیم داره. سیم بسیارتر برای که ای سر که تو نزدیکی خونه تو جاهای تو نزدیکی راه با واسطه سیم با سیم میبندی در زره. سیم ای بالای که تو پایانه میکشی چنگک ساز میکنی، در زره در چنگک کشال میکنی، سرش میدی میاد تا پایانه. بعضا سماسکه میکنی سلدار افتال میکنی که خورده نشود تیزتر. سیمورا ای درزه که هوی کردی، ای درزه که شدی میاری همینجا جمع میکنی، راست میکنی، همین خیلی بازم درزه میکنی، برای سالی دیگر تیار میکنی. اگر مسافه که درو تا خونه راه ماشین نداشته باشه یا که راه ماشین دورتر باشه حتما به سیم میبندی. اگر با بند بندی، بند خطی اگر بندی، بند در راه میکنه. وقتی که در سیم اومد سیم گرم میشه بند میبره. برای همین در زره هم با سیم میبندیم. سیم آلومینی کمتر برای که تیز میشکنه. سیم ملایم آهنی کار میفرمیم. انا همین خیلی سیم روز کرده 100 تا درزه کرده میمونیم برای که حساب هم ویران نشود. حساب میکنی که همین خد درزه درویدم زمستون با حضور تقسیم کرده میتونم. اینشم بند که میده کردگی در بالای هر یک اوغل میگیم جایی که گو مول زندگی میکنن هم خیلی سوراخ های میده میکنی، با همین سوراخ میپرتوی به درون اوغل. درون اوغل در اخرجن میگیم، در اخرجن گوه در اخرجن مولو میاندازیم. مولو میخرن هر روز یک بار دو بار گو مولا چروا را میکشوی، لبی آب میبری، آب میخرن میاری 3 بار که میکنی. وقتی خوردنی اوی بزا گوسپند شدگی بزا گوسپند هم اوه خوردن گشتن طرفی خونه خچور رفته ایستن. بزا گوسپند میاری جوش دا محکم میکنی، گو مولا گو را میکشوی، گو را هم او میتی، بعدی او دادن بازم که میکنی. یه سر کنن فربه شوند تا اومدن بهاره زنده ماننده. چرواداری همین خیلی چرواداری همین خیلی قینای خوردن گوشت هستم، باقی مونده همش قینای. لیکن تینجای زندگی میگذره، یگان شکایت نداریم. یه نم یک نوار دیگر از نواری آینده چی طور ما محصولی دست خودمون نشان میدیم برای شما چی طور میره ما میسازیم. اینا میگن کامپلکت برای عروس ها. مایده چایده برای آش بریده کردن، دیگر کردن سمبوسه پیرشکی دیگر. زنده باشه برادران عزیز، تا بازدید از لایک فراموش نکنی. ما هم فراموش نکردیم. باشه بازم باشه چخیلی که گفته همو مردک. انا همین خیلی زندگی در زمستان. روز تو بگه نه سحری که میتی ابد 2 ساعت تیاری میبینی مایده میکنی که برای بگه برای سحر. انا همین خیلی ساعت 11 تا ساعت 1 بگیم ساعت 11 تا ساعت 1 تیاری میبینی که مایده میکنی و گو مولا میتی. خیلی شیر میخری. زندگی همینه. چیکار میکنی؟